Ia whatalo whātu le mai moanga ma le tapo inga si sila mai fo i le tātou watunu. O lolo aso tātou te le whailoai. Whaafitai o le fo toi la ngal nei pol kalame le nei vai tau o tātou anga i atu le whai ungo. Nei tau sanga lua awhi lua sifu malwha. O i lolo wao le tau nei vai tau. Manatu lo whape ona. Manuia i le soifua mawalunga. O le tātou watunu o le ngata i samo nei. Po whea lava lo e maua mai e le nei pol kalame pe om tau whai atu. Mai lo tātou ofisa tu tonu i a pia nei o le Talamua i a pia nei. Lolo fo i asu tātou te le o toi whailoai. Ia pe tai a iemta o pe tūlai mai. Ia fia ele soifua ma le ngā solongo fo i o le tātou watunu. Ia ona langa aile o sa mātou. Manatu. O le nei la pol kalame whaapitoa o talanoaga whaapitoa nisi o mta o polo tūlai mai le tātou atunu e a fia ele soifua ma le ola. Ia fia lava ua toi mau fo le nei avanoa. Tā ua o le avanoa i lea au maua. Ua toi whelo e fo i mastasi o pā anga lau i loa le tātou polo kalame. I polo kalame o tōna i atu. O te fia wha whelo i atu i le sunga ia Papalii Panoa Tavita Moala. E le tau whailoina e pe o sila fia. Ia o le Taitaifono lea o le whaaputunga tupe o le lumana i manuia o tangata Samoa le nupi wha. Ia whaafitai o le ua whaavanoa mailo na taimi le nei aso. E Talatalanoaga fo inisi o mta o pua tono maua i le whaafonga le tātou atunuu. Ia loa a fia i le tātou whaaputunga tupe le nei vai tau. Lo whaaloalo ia fia mai ama su mai lau sunga pari maa o sa fua o lo fo ia so tātou te whenua. Malo lange ma lau to fa Apulu e po lau songa fo le fatonu le pol klaminei po le Talamua fo ua tele na lau loa fo ia lau Afioga tu sa fo mata nisi o tam ta upu sa fa solo le wa tembo tu nai lo fo tatu te le toi fela ai fa ftai atu e atu le avno tatu felo ai ti fa pa iet pe fa fonga angale lo le tātou atunu o ona le tua ia o le paia fa al malo la le toe o iai ia o paia fa le tunu te tonu a o manino malama i le fa fonga anga a tupu mai fa ilaunga tamaitai ia fa pe foi le malo sil no male lo fanau ta lo falava malo lange mai tu fa fonga angal ta tu por clamere ne yaso ia malo soifua ua lo foi aso ta pena ngata ta filo i le sauninga vo le sa tala le tatu faltal malo le Sheraton i Mulifanua i le va yaso e solo mal tatu talinga malo tele le sa tona ia tuna ile chokom le sa tali malo il tatu watunu pe ina le sa ngata ta filo sa le apu la ta filo e le festa tala ona ua tum foi ma pisi le natain e ua langona sema se taimi o sta o tatu filo ai te tonu na le tai ne e se taimi ona ole sta fam talanga i winga ile na tina ento talaina ile ason ta filo ai mal falo lava ia malo whaafitai ia o le whaafonga mai le tunu ia tona la tanga i tonu loa ele i mta upu e pe ona salo sa stai mta o le atina ele o le faltani malo le ona pe on silfie le tunu e te le fo i se tupe ale whaaputunga tupe nupi wha o lo o tonu o le atina ele le faltani malo le Mulifanua a se tau momo atua i mta upu le wale sa tupu le vai asol nei pe le sa whape ua le mata upule a fiai ia le pensione mo le au matua fa pe ule se tupe nupi fa o le se fa mtalanga tonu le vai ngale bes fa malama manga o le fa fonga mai le au fa isa fanga e mai sela le au matua le a fia tonu le mata upule ka ftai Apulu ta o ia le mata upu siri fe foi a o lo itulang fa pe ua fia le au nanga ia e a fia mai a mata mai i lunga e o lo tau te ia malo e o mai lau e a matou o lo fito i tonu i le nupi wha i le whatino ino le pensiona na i tangata mātua e o ngaonga tua inga
ai tau na wha malama le mafuanga tonu na e taua ia tau a malama se me tau e la ia leo se ngulu ole Talamua o te whapea ole pensione anai tangata matua e whaatupeina ele malo ele whaatupeina ini tupe ale nupi wha mōre sile fia manto foi a pasia pakiki ale malo o tausanga e pasia koe tupe e te tongi ei pensione tangata mōre sile fia ole nupi wha na o se au nanga mātou te whatinoina e a maile tupe maile paketi le malo e ona whaasoa loa lea ele nupi wha e tusai ma na whainga whabai ma le tūlanga o lo e o lo ma whai o na maua pensione e a po tangata foi o mariliu po e foi o lo malanga ese o wainga umai e o noa fia ila o pensione ale molo pensione ale tu emos pensione se sino no winga o maliu bu fa mal ni o maliu o le teimi fo e te malanga ese ai ele alfa mal malama a malanga lo esta una longo le ofisa o le no pifa o le teimi e te malanga ai ina ia i lo no pifa e tau fila o pensione pa e malanga i faf e ia pe se me se tolu masina ia ona ole se tulanga fa pena ia i manino la ta sina vai ngai le to e mo so pensione ia po le mo foi le atoia le vene mo so pensione pa fa le o to sanga i no lima so se silava o tulanga na te fa mal mlama o le tupela e pasia mai la lo paketi ale malo una mai le o le tupe fa mai la fa ingo tatu pensione le pe o se sfulu nuafe ia la fa ingo tangata so o le vaenga na o le soifua o le lato soifua ile ono lima o le sima tulanga fa menino ele fa pea ele mo fais na e pensione pa fa o la che citseni fafo e mo la pensione pe fai o le e te au mau i Samoa ele au mai e tonu lau citizen no foi Samoa o el tama Samoa mai no foi nei si resident de Samoa o la pensione e ia inga ai fa so taita to ofisa ta mai lo le ta pule o fai si baba o e foi nisi al mata pule le titia e o talau e fofe me o ngaule no pifa o le tupel no pifa e mafia to e foi ma siota ingoa e wa o meni ale anga lole me tua ia e o tua ina ho iau ale le se metau o na mule le tau ai le mana o mia ya una me o le vi o se vi inga o le o nanga le metau o le me o tupu ila solea na yel melea e o lo te me pensione pe tasi pe lua aso ai le o pensione ona stusi lo le siaki tangata o me talala to tupe ile masina e ave siaki le bank ave siaki samo post per samo post le e tu puoi fare la verità poi ma banks o le fale la vela o se le o foi ngaluenga o le ase o atu le aso lea ua umana sui le bank sa bank i le nupi fa i le ANC ai o iese suinga o le pulenga o manatu pulenga ave umatu pele fa ngai o i le nupi fa i le PSP bank o sui le bank o sui le bank le to ANC o sui le ANC o sui ai fatamala e ne sainir siaki sa tauna sainir siaki ale PSP ai o sainir siaki ANC ia matu le ANC a me o le siaki le tau te vesene o le siaki le Samo Post e tangata e mai ala e talaia to pensione a matu le siaki le Samo Post e avele ANC e mai le ANC a malulu to lise tupe
Ia wale se tupe o to. Wale se tupe o sui le bank. Ia sa tau hun fa malama le NC dia. Ai, o le sa ia mātou le account. Au la o sui le bank. Bela na o le se tupe. E sa ili o ile nupi fa. O fele bank la wa ve ia le tato pensione. Ia ai alo fa pena. Ala tu lo fa mel tamo postia. Ia ta ul tangata le la te talamai. Amal mole o batuli shaki mātou e bank. Ai fa mel bank o le se tupe. Mole si la fia o e sa tu sia nei tala. O leo te whaalongo, o te leiva ai se observa. A leo te whaalongo sa lipotia le observa. Whamalulu atu pe a whai au te leiva whaalongo, au te leiva ai ai. Ai na over ai i le Facebook. Ua sau ai le newsletter. Ua bounce le siake al nupi wha. Ua le se tupe. Ia mata ua toi whai mau. Se o spano ho. E peo le kalana ngā la ufionga. Na toi whaale leia lava le mitaupu. Ma soe isu le siake el PSP ile sa mo post. Ia la wano. Ia ua le se mea, e tasi aleas. Ia ua te le anei tu news. Ua whai e ilato. Ma whaale anga ile au unanga ale tato nupi wha o lo o whaat. O lo tu whai nato ato pensione. Ia mai le tupe ale malo sa mo. Ha mole mole, ele o ngau le nupi wha. Ele o ngau fo ile malo. O le i tupe. Ai o le fesuia inga o banks na nei ma fole. Io la utala le ma le fa alo la. I wai pe foring mai o le sasi o le whainga nuenga. Ia le ua fia atoa i le selefutia atoa i fo i le. Ia mai sa lau sunga pe o le anga itasi e le tele o whai tionga. Wana tula i me loa le mato mau fo. E to lua i pensiona le mato ai. Ia na siaki le anafi. E siaki tuala e le anu le tupe. Ai whaafitai o le ma le sila vanga tā ua le leo e wha malmula mai. E le leo se tupe le nupi wha o le tupe le malo le sau e wha tupe le vaenga le tausanga upo. Sa o le le Apulu, pa keti mai tausanga uma e pa si ai i le tupe e mai e te tongi ai i a pensione e tangata mātua o ono su 5 tausanga. Nā wha ngai o inga le nupi wha. E le nupi wha. Ai leo se tupe le nupi wha. E o le wha mamanga na o le meta upu. E whaafitai atono ua manino le meta upu no vese i fo i le atunu. Ia le fo i sai tā ua le talanoaga taluai. O lae mautu ama le lei a seta matupe le nupi wha. Apulu, o le wha la putoputonga sili leo na tele na tupe i a sa moa atoa. O le au wha inga o le tupe la iai a le nupi wha. Nupi wha ia. E tasi tesi ma le 2 piliona mai akaunti o le 2.3. Alo iai le wha moe. E o atu le tasi tesi ma le wha piliona. Leo ni miliona, piliona. Tupe ia e sei ase tai whanua ma whale me wapena. Lea o la ua whaitau atoa. Langa a wha tupe. E alu lau ne tau net assets. Tau atoa la leo. Sau atoa ia ma meo investments ma me whapena. A whai o kelo o le tino i tupe aia tilo i le iwa se lau miliona o le sili et fo. Whaatasi la mana a seta ma meo ma langa a presenti a financial account e la vea o ma a seta. E iei la ma meo o net asset na a fiai mo whanua mwhale le e on ele nupi wha. Mana tupe. Whaafitai mo le whaafonga mai ele atunu, mo le whaamaluna mai na peo na e sauna fo le amatanga o le tuta ua ia whaamaluna lama mo le whaafonga le. O le atunu ma le au whaisao whanga. Ta se aturola le i le whalitani malo le i muli whanua, le Sheraton. Peo le tasi le o whalitani malo e tele le tupe le nupi wha le olo abe ia i mai ta lafua i whalitani malo le nupi wha. Ai ta tele io atu le, mwhana e toi wha e mo tasi ale amatanga. E se e ia tula o fionga le Taitaifono ma le tau komiti whaatonu fau o le ale tūlanga lo ia i le whalitani malo wa le penta ua na toi whaafau le na tala nei al masina le nte nei mo le fono le ataitai o malo le taupulenga ai tau te se e ia tu le ale tūlanga lo ta otoa i le au iluma ma le atina e o le whalitani malo pari ia hafta ia Pulu a ta o ne tua i le mamao i le mena amata mai ai.
ia na sina fa matalanga na sina mata mai ina o mai te mo o to foi man to foi ole amatanga ole fatel malo ala te sa o yai la sa ye ile lua fe male lima o lua fe male ono fai ele ia te mina o tule le fatel malo ole sa amatamel te mina ole fionga ya lauli Alan Gray ola to foi na sa major shareholder ia amatanga mai le te mina lua fe male lima po lua fe male ono le te talai sa major shareholder mai si shareholder to le mina oi watu au si ainga le sa Talamua sa second major shareholder ai la le nupi fa le sa pi el nupi fa e mo foi e fatanga ina la lo tula fono te ofisi di foi ala mo wo fo nupi fa fa ele man to foi ta to tunu e la nga luenga ale komiti Faafoe ma nupi fa e mai tu pe e mai e fanga yoi e la lo nupi fa e mo pule le port ma pulenga e invest i mea o atina SS tai pela o le fatal malo le talanoa tuai tati isi mea tati o isi si talanoa ngawai umi o le tulanga ena mata mai o le nupi fa ma le sunga ya la uli Alan Gray sa major shareholder e mai sia mai na shareholder ke le mana disclose ya mena e foi confidential ona o esele le luafe ma le fitu ia ai fanga yo ia fo il komiti Faafoe ma le pulenga lupi fa na amata mai sa iai ina o to fo iat o major shareholder le lupi fa o fa tau le lupi fa ia shares fo si ainga le o Alan Gray o la Gray ona o mana ola to o se ai fatau shares ona tatia mai lola ia le ownership wa stau nei lo tanga e le fai safanga e 5% o le hotel e on ele no pifa ele termino to fo ia to nei le lua fe lua ai fa se fulu fa pasene ia isi au fai safanga wa le to ise share si ai o le tu lo ia fa fonga mai foi le si ai nga le o ai foi o le Gray ona o la to sa matal ne atina e lan tu mai lo la ia me la nau che to foi at o 5% o owner no pifa fa sul fa isi minor shareholders e tasil pasene e unallocated so a 99% will allocate ma pay out le share o tele to mana o te tala tele tua po la mena tupu le anga tele noa o confidential information sta e sa tau o ila mana fia il temina vai au tele tu le sa ele po tuai ile temi sa va aia ele HRPP ona o wala tulea o Taitaifono le pule o le nupi fa tunga ya pauli i le port ia fa pena foi ma le taimi e fono ai mo shareholders e Taitaifono la le e tunga ya pauli le la no la tulu tonu se pauli ia o le tula fono ai ale fengo fa vai le malo ele o toyo ni CEO e avea ma directors board si e vai ele tuno nga ole foi sa o a intala ni si te ale sta un te fono e pano ai molo tu silfia o le fainga fa vai le ina o sui boards ma tangata o ia ele o se mata upuna suia ele fainga malo le ye nei na amata mai le fainga malo le HRPP ya le o te falongo tu ni si foi o pisa o sa le te tau o na ye pa no te fono o le suinga o le tu la fono no fai e tu le epa malana fainga malo le muli ta ia nei o fo ia tu nei
O la tula o Taitaifono. Langa o Taitaifono aia, tau Taitaifono, toi Taitaifono ole nupifa. O a o Taitaifono ole nupifa. O a o fo e Taitaifono ona ole investment na nupifa. E major shareholder nupifa. Ia mala matangata. Ile mafuanga na le no walu tonu. I te fu mai va mai. Ia o le anga le meta lule alu fu o pano i tonu ile le hotel. Fa mole. O to finga e fai ilunga o fainga fa vai ale malo. Ia o te iai. Ola. O te alu ese mai le amatanga mai le lua fe male ono. Ele if pulea le te hotel ele Marriott. Le wala tu pulea nei. O le Marriott company. It's a management company. La to te pulea le hotel. I lalo mo brands ia le Shareholder. Ia po le Marriott fo i Marriott hotel sa ia. Ma le company ia le lalo le Starwood. O le management team la le ia nei. Na au mai i le taimi lea na luafe se fulu fa. Si le luafe su fa. Le sui ai. La tola na le o la ua luatu. Te le fa le ton. Se fulu tau sanga le se dividend. Ona ele lo pola mele tupu i le management. Ale Marriott. O te le fa le ngatua ai o mea leo lo tupu. Le la chitsilo iai. O ne la ina ola. O matua le anga fai ale hotel. Fai le value le hotel le fa tau le te mina. La ki pea o se fulu miliona. Le ina maintain. Le anga potu. Le anga ia isi potu o le tala. Ia, o la tolo lea. Ia, o ta pena nei le tatu taringa malo. Chokom. Tati ia po ame tupu tono le hotel. Ona mato fono lole mal mista o tuperina tai. Fai mai. Po le lua fe male lua. Le lua fe male tol. Lua fe male tol. Matanga lua fe male tol. Lua fe lua tol. Lua fe lua tol. Lua tol. Lua fe lua tol. Ya, ano mele mista sa ia sinate po le fiama e ya mulpol. Pa no la o fiama Taitaifono. Se silan. O le usa uni tape nanga ale tato malo mo tana malo e mana o mia le Sheraton. Yo fatu ya. Wale le tati mai lo finangalo. Ora o alo ave ile komiti Faafoe ma shareholders. Te tau ona renovate. Ele ma fai una tali malo le tulanga la ya. Ya. Suru umale process mo avatu le poa ale Afoe ale hotel. Ave le hotel le poa i te tonu o le fono au shareholders. Le lima sul lima pasene ai ale no pifa. Ya, tali alo ele shareholders male poa. E te tau na toi Faafoe le hotel. Ina ia lifi lona value. Wa umatua le nga fia o te le tau tau ina. Ya, ona approve lo la ia. E o mantua le se tupe fai. Se fulu o se tau sanga le se return mai o ile tulanga le hotel la e Faafoe ie la e fatino ie ele Marriott. Tasina wa e luas fulu tau sanga la e na saini ele vaenga le fenga. O le whenga lai whainga review le sifu tausanga. O le tausanga fōla. A review e lo la ia pe whaua le management pe le ai. Ia le whais whai unga na tūlanga le taimini nei. Ai approve lo. Ona whaatino e lo la ia lea. O se mea na whaatino ine se tau po le lata i se 12 miliona. Toi Faafoe unga lea mo le taringa mara. Matua Faafoe a toa le ho chao. Ioi. Nanga si tau si ele se mera nai tau si le fia o tupe ale au fai safang. O le fai ele long, o le long ele fa pe o se tulang fa pena. Ya, o le tulanga la na le nei. O la o to foi le te lo o le ranking la po le rating la o ele hotel termine. O la o le fa fosta.
not 5-star. And siya most 5-star ya tato. But 4-star is very high. O matua iwa masina na tapena ile ngalo. Lea la o umane. O la o le tilo ia ile tulanga o le hocha. O se tau o na amata na mawani ana tupe fasili. Le lua tau sanga mua na tau avea ia le ainga au agree. Ia le hocha. E lua tau sanga o fai dividend. Ona no winga sale le. Fa nga solo le pulenga e to ino la uli. Ana amelo di company le. Io te le lopo la mena tupu. Pena le na fai le agreement pe le ai. O te le tala no elang o menga e confidential. Ia o fam talatu le. Wala na silsila ile le sa tatu ia I pe anta o. Sa tatu I talangole. Sa no fo mai tai pandemia ia. Nei fo ile tai o le tuangai. Le talangole. Ina uto mai an fa fo fale. Yo le sa muli mawina wa ile sa fa il forno muli a tai o malo le tau pulenga o ile sa vela to retreat. Ono winga o le maulunga na o le tulanga le ile le faltani malo. A vela e toros fulu miliona le nalu ile toe Faafoe. Il temila nei sau fa emo o ile o le fika o fia la le tupela le ua ale nupi fa le to tonu nei o le atina el nei. Fa 5% le o le nupi fa ai fia ile tupe le ala ai Talafuai la ia le hotel le tato nupi fa. O te lopo o I se 5 miliona. Le value folea o aseta ia no hei. Nena renovate ima fa popo ia. Ia atoa I male shareholding la iai. Rono winga about 22 or 27, something like that. Semena o le nga I think it's 22, 23 or semefa pena. Biliona. Ava popola e maltos full million. O rimas full motupu miliona. O le value e te tau alanga a whaafonga mai le tunu. O le loan. O le loan na. Le loan le tolse fulu. A le share e luas full motupu miliona. A le loan la lea. O le la fai ei po le ale me fai ei pe manao. Pe manao le nupi fa. E le fai ala se fai un tau pulna. E fa tau motu. Awa fa tau motu. O no wingo o no e nupi fa. E le io o la il tulanga na o lo fa talanoa. Tai atono tulanga e silsila ila o fiong Taitaifono ma le Komiti Faafoe wa o tololo o fa tau tai ale. Ale voi sa mau o talo nei foi apa pe foi nai ve singan tula mai le Faafoe ina lava o le hotel le manisio o la tonu te sa le lo mta puna e langa taua le value la le hotel o umanga fai le valuation on asset physical asset o le land and building o le valuation le na update le tamai nei e valus fulufitu miliona ona o le fanua la yo e lima se fulufitu e ka le fanua o le na la ina lu lunga ile share le o tita ua tu le usfulmo tu miliona o le na exchange shares ma isi shareholders le ua le ona own le fanua fa tau le nupi fa le valuation le o le fale ma le fanua e valus fulfitu miliona alu la le hotel ai own le nupi fa e te tilo I le 5 miliona o le a own le nupi fa le valuation le aseta alu la e fa le tonu ia le nea tinai o le facility e safeguard le investment valus fulfitu la alu lunga le valuation le latest valuation valus fulfitu miliona. E wale o tu voi sa tatal noel ta por kalam bua o investments o ile a vel tu pel nupi fa. Ia na watu lea silsila le o whainga ruenga e me se foi le Komiti Faafoe. Ina ia tu maul tu ranga lea o le ale me tupu al toi whaatau le aseta o lae ka bal tu pel nupi fa. Ma neia ia o lau point. O le mea tonu nano u toi tapa atu ai e tu atu le valuation. O le ale security le tili le nupi fa pa fe alu ai fa le tonu le
ia le investment. O lana a seta lai ai o le whanua ma le whale, wale sulfitu. E kawa ato ai le mele. Te le possibility e whatau ai e se tangata. Ai tātou te le mana o le mele nā. Tau te mana nā. Ina ia manuia le atinae. Ia matu pe le ownership I lima o le au whai sāwhanga. Alana tau ala ofisiri. Ina ia whafonga mai ele au whai sāwhanga lupi wha. E leo whaatamala le komiti Faafoe I le whainga o hana whai unga o peisa I lunga me nei. Ai pe o le silasila le tātou taringa mālo len whai nei I le lava potu. Ia le sa mai le wa'au le taula le wafu. Afe potu ia le sa ave le sivaenga. A le silasila le atunu ia mese pēr malanga I oi le wafu e oi sapa I matoi fo I mai. Ona e maho ato te le whanua. Lono winga le wa'ai fo le mai tua. E te le I o le awa noa mwhai, o na whaalau te le atina, e le aina ia. Mawaina isi potu e tau, mo le tātou atina, e le wanga I nei lunga o le, o tūlisi ma tangata tāwha mai mō mai. Whawhitai Apulu, tā ua lau fisiri, ia o te le mana o lau e, na o ni fuafuanga. Ia na ni fuafuanga. Fuafuanga whatatia ua iai. O lo iai ni fuafuanga whatatia ua uma o na Talatalanoaga. I le wā o le nupi whama le Samoa Airport Authority. Ona o le whanua. Le te leo le whanua la le sawhaile ma le Polu. O le Airport Authority o Ninga. Ia a le nupi wha. Pau le mele iai ala na pule. O le mele wale ua motu mai le nupi wha. Le lima sfulfitu eka la. Le olo e le whatel malo. O lo e le fuafuanga whapena. E a vea o ma se wha tumutumunga. Mo le tātou tourism development. O lea la iai ni e fuafuanga o lo mātou Talatalanoaga, o te le mwhaino o whaalau ilo atu le teimine, I le wā o le SAA, ma le nupi wha, mo nisi potu wha popo e ala I mō bungalows, ma tūlanga whapena, ai own e le atunu, e ave whaatau le atunu, whaonga ele me fuere lo strata taito. Ia, o le tūlanga tonu ala, te le whanua e se lau fitu se fulu walu eka. Le whanua atoa le na whaiele le Afioga le maleta Polu. Le la wa ngai e se Talatalanoaga. Ia se teimi lumana. Ia a umana approve ma ta pena le lei ma whamautu. Ia tātou whelongona I le a o loo iai. E a vea o ma se tourism hub a Samoa. Leo lau afsiri pari o le vai mai tua. O lau lewa ai. Ia te le whanua. Ai whawhtai o le lai mau atu. Ia ta te le o lai au ini ringa o no le wha mau atu I lau sanoanga. O lo iai fuafuanga ia me whapenei. E te le fo itu e tau o na ia iai wha maunianga. Ia ma le wha maunianga fo ina ianga I lunga le wha moe moe. Ai whawhtai. Tau atu ia lai na le tūlanga le olo iai. Pe olo ili wha moe moe e te le potential e mwhai take over le nupi wha le atina e atoa lea. A le sa maa ue fo ina I whawhita uli ni tūla I mai wā lau sunga ma nisi o le. I la tau olo i la tau share si tonu o le atina. O la tau nul mentu. Ia. E ia nei vaenga o te o iai. Ai ai foi nisi vaenga o te au ngata ma le mwhaina o whailo I nātu tāpol kalamne. Ona o le nāmtau. Ele o masuinga le lei. Ona o nisi tūlanga o tūlafono na ana o whapena atu. O le whapea o le fono na whai. O le tūlanga mōmuana le whilo po le alitua I ngā fono. Po se fono le komiti Faafoe. Po se fono ai lātou e ona le tau shareholders. Leo lo yelm ta upule fa pe saf silingia oe ai e tau fia fa pe o tau fia fo I ma ta upuia saf silingia I talo le tupe ma wili linga fa pe le lot fisilia po la le tu ai nga fono le na fai po le shareholders po directors le na fai fono ia hei o le fono le au shareholders ia langa le o ta ua le palangi le ana to po le fala le mava o ia sa o le proxy
Po ia se shareholder. Ele se shareholder. Ai sau avea masui Sui ois. ole titi sau. Titi sau I o Caribbean. Ma tofo titi sau sa mo o whaatau ele Telstra. Ele o koe la se la kupule. I le titi sau inei. Ole titi sau Caribbean holding. Ola tau nai ona le share. Le la sa volta malo le ele lewa na sau tonu to a tasi ana ola na fono. O le sunga ia pepe fruen. Question fruen. Sa avea masui. Ilu matu. Ioe. A le temina o lai pule ia pepe io le lava. A o fa pena o na iei le lava I lalo o le company Samoa. Whatever le. Yeah, anyway. O le amatalo le fono. Ia lai ele manko foi prepare el Taitaifono ole agenda. E a fai le GM. E specifica ia matau po Talatalanoaga. Ai nei si matau po e mana o se tui e fia malama. Ona tusi mai le ia te au se wala alo ia. Ona matu le avele tonu le Komiti Faafoe. Pe a fai o te lo e tau o tele. Ona tali le ia. A le mele na fai le sui lea. Se le mea o le oso fa lava mai le matau po. Ia na utau mawhai ia e tali ia. Nanga o lewa na tusi mai. E sa tusi ia ia le whailau tusi. E tali atu iai. Ai toi sau fo I le fono. Toi tango fo I langa mai le mita upu. E no whatu lea. O lai whai mai. O meo informations I meo o financials I tau sanga o tuana. Ia manisi a issues. Wa uma. A oia e fo. Mana tō fo. O lai sa I laka rep. Sa ia sunga ia pepe. Sa ia I lai tono le. O lai ia pepe. O mawha maunga na. Le se mea lai no to e vatua iai. Alanga lau to e tali mai. To langa mai o fatu. Leo ia I tono le agenda. Molo sile fia. Luna lua. O le Taitaifono o te controllinga le fono. E fi nau mai. O fatu, leo o fatu nua. O tali lo iai. Lau tali sao au. Alo e fesili I lau rep na sa iai. E maua o mai information na e te manawa I langa ole to ai sao. E le maua lo tai me te toi tali atu ai. E te tau na ele whaila I lo ofisa a le sa tui. Ala lava e whai atu lava e sau lava. O le tu langa fole o le mawhauwhau. Ua le mi ngau. O le ano nofo uma. Ale palangi. E whai la mawhina uma. E na ufatu loa ua lava. O le utali atu. Aua la ele se avano e toi fisiri mai ai. Ala lava e whai lava e fifina uma. Paku o la uoninga oe. Ua e solifono. E toi whai aloa. Ia na ufatu lo le te alu fafo. I've warned you. Ai whai lava. E o fatu loa. Ia, maria lo fina ngalo. Fatu la i o e alu fafo. Ai sei whai fono. Wa e solifono. Wa e le mawhauwhau. E mlesi mea. O le mori palang. E le ai se anga nuu wha Samoa. Tatu. Polea lava. Ai ala le tū ma le anga nuu wha alo. I le vā o shareholders. Ma le Taitaifono. Ma le si mea e ngalo I le lila. O le chair. O le major shareholder. E na. O whailo e tūla. E pe o le talani na e wha malamlama. E le wha pene te o tūlia I whafo. O me e mafuanga. Mai se tau ona comply I le conduct. Ma le covenants, ma le whaanga o inga o le fono, e le sau ia pule mai I le chair. E ole me tau pule na. O la lanta tia ngalau ta tia nei, mo le anga I luma o le mta upul nei. O te tali pupu atu lau whianga. E ala uhalu ave mat, o ave company, wātiri e na se. Ave company I le tula fono. O le mea sili na whainga ta
o le na fai ele fai uma toi fai ele fai uma suspend lo walu disclose confidential information ile sila pepa iluma mai o il newspaper le sa utilo ye le sa esa uma information le malu ave ai le I fatanga ia elu na te avea ni meta upu ale se private company e vai el mon palangi fia poto ai le lo ia rules o le covenant e le mo faina no for shareholder alu tala ia confidential informations ile media ne foi la wo ina wa avele ia utile te la ngata isa fa mtala ia lan folio mai na wo le wo tula fono se Italia la po femea nga ia alo fa msino pe malo mato tato tala no lo le mata uelo fa vale tu lo wal umutu mala ai ole tual nai le fa fonga mai le tunu ole o yo le sui o le proxy ai le shareholder ele se shareholder o mata upu mana lo tilo iai pe o legal fo ia le appointment o le lile wa ele va penan sau tato talia in face value Faftai langa le wo mta upu le famsinonga se tatu talia lupe ma upu le tulanga la ai pe ole swita tanonga na ai ole me ole ai me sal nupi fa ole ko sa ele mta upu le sa tula mai o fa matalanga patino nupi fa confidential information me se la to ne le fa pesalo le tupe tele le ono fitu milion no nga tupe ale ave tu avo stulanga fa ale solitula fon o sila la Afioga ma le Komiti Faafoe ma le nupi fa I se la sanga ono fa le tulanga le mo le puipuinga o fa matalanga ma le fa putunga tu pele anga ilu ia ola ia tulafon ole tulafon wa umana saini le meta ole confidentiality agreement ile so se taimia fa fainga lo ngai setas olo iaile saini le confidentiality agreement so se mea tau le nupi fa puipui ole e puipui le tulafon le amawa a fai fa mania fatia e iai ona aulape wa uma ona malam. This is one part of the employment or recruitment policy to fieloses ona saini lola le agreement nga e mai sale mele tsau noi o le confidential information ele te tau ona disclosing pe ale fo se tau se o simi ona fiela na lonely ele mafai a mole te sela fo ngalenga e discipline ilalo all staff instructions it can amount to dismissal ia lo tali pupu tu le aftai o la lenta mata mai le tulanga vo ile ole pe o sasi fo ile fa fo ole pensione ale o sa tal no isi ta por kalamele ba fo la Afioga ma le o fenga luenga pe ia tar si o lo anga I le folau I langi ma le folau fo il malule le au fenga luenga ma le pa ma le Afioga ma le Komiti Faafoe pe ia silsila vo stasio va le langa ia lumana me a fiel nupi fa le vo sa pa pe vo le ise tasio vo fuanga sa silsila iai le tatu fa putunga tupe il tulanga vo le ono mo se so ni il tulanga ole fa tupeina o tatu tong fitinga ia fa fo ile fa so fo maloloin kom le sa ta fa pe ole insurance mo tatu tong fitinga fa fo mai ese la sanga u mole fa moi pe wa pe falling mai ole sa ono a fia il tato fa putunga tu mantu vota o sai tono le committee foi le ole fa la ulo ina o fai campaign o le sa al fast o le fa wino le tato ona vata o tono le ona vata ole ana mata al van fa op fai le sa o le ela no foi tu la o ta o tanga ta sai ai o la sa afia te tonu o le tatou manifesto e avela fala o tele e le ta ua e le fa pitoa i le nupi fa na o se mafofongo e fa tino le malo pe tu le mai
lela o tu le mai te malo ia lau Afioga o te au ngata e tala noa i se mata upu o lo o i luma o le kapeneta tau ala lau sosoat ma lie lau finangalo o lau le tau atua in details pau ala lau tala e whape atu ua mahe anei le te ipoti ale komiti Faafoe ua lātou tāpenaina lea whaamoemoe o lo ua taatia atu nei luma o le kapineta ma lau minista o ina whaile finangalo o le kapineta ia ona tātou tala noa lea ma whaau e whaauau le tā polkalame ona e tā ua ia o lo o iei le fuafuanga ua umana tāpena lelei ua tuina atu le mawhaina o whailoaina ona o te whaaloalo o lo o iei o tātou taitai lona whai unga a taitai le kapeneta au mailoa ia ona whailoa lea ia pe o le tūlanga na e iei le whailoa inga leo lo langa ele meta mantua foi a fau le policy ma le suinga o le tūlafono e te tau na whaile public consultation is part of the ole meta upu e ono o la iaini pauna o le avanoa e mawhai ai ona sila fia details o le meta upu pe afisiri mai i lalo o le public consultation e ana mana o nia le public consultation ia malama ia stakeholders i le fuafuanga o tati atu i le cabinet a ona details whamalulu atu mo a uli teimi nei o te whaaloalo se i tango fie o tātou taitai ia le lipoti a mai a nāno uio ia ua iai le whaamuimoenga ua iai fo i le whaatatianga ma le lipoti mo le tāpenanga o le meta upulea e manuia ai sa moa atoa o la ufsosa ne atu lea o le so fitu e whai le public consultation mo le fausia o le policy ma le tūlafono e ave i kapineta o le so fitu i le tuutu le loto i le taia o le valu le so fitu o te sema ia o Polu avanoa la mo le tunu e whaani avanoa sa whapefa avanoa na o nupifa members alanga o lea la ta tala le mataupu e a fia o mai le tunu se i fai po le ale finangalo le kabineta ia ona fai lea ai whanga solo tato public consultation e au ngā ina ia avatu o whauale policy e fai ai le tūlafono ma tu fai mo le policy tūlafono lo le au lea sos fulufa o te sema o lea whatau nuu ai le public consultation po le awareness i sa vai i le motu tele i sa vai e le mawhai o na whai na o Polu langa e tau o na whai i sa vai i o lau tali atu le ma le whaaloa lo la le tele sa tala i ai tatou talia lupe o mau whaftai la ta whai whapea lau sunga pari ona e na fsile atu foi ona o lea te Talatalanoaga i luma o le sisila mamao o le tatou whaaputunga atupe e mai se foi le tūlanga e soasoani e foi le au whaisawhanga ia ma le tatou atunu lau tele lea na fsile atu ai la i polo kalame lea ai whaftai o lea ua whaata mai leia le o laianga i luma ai tatou talia le finangalo le kapeneta le te ua ta lale mta au po alo e le whaia si finangalo le kapeneta ai whaftai o lea ua e saanoa o le aso fitu ma le aso sulfa ia o le ala mai finangalo le atunu e whau ai se whainga whaavae e moleanga i luma o le tātou mtau ia wau tātou o le soifua marolo ina al mea pito e sili tātou sa o le rega pu al mea sili o le te mau atu e tele la isi mtau puleanga i luma tātou te whaasanga i foi whaapea mta whaauau tātou tananoanga mole sila fia le au whaisawhanga ma le tātou atunu ia o te manatu ia o tā o me whai unga o le tā whaamoe moe ma le tātou tananoanga nei aso talo sia o malamalama mta upu sa e sa no fa malamalama wala o fisa fanga male tunu ai avatu ia lava no mulbuli nei mi lau sunga pali ia da tato e se mai lo stai mi le sia ta por kalame mo se aso iluma ia pafte ia Apulu pafte tele mo lava no ta ua ia lava no ale malamalama sim tau
e whapena fo na nunumi. Ia mawhai tio. Ia le tunu ue, o whea lava o e lalama e whafonga mai ai, pele o wo ma le au mamai ale nei polkalame o lo awhewhio i tu e fio le larangi Amerika, New Zealand au se Talia ma tau te alolofa te le atu. Whape nei ma Samoa. E whaau pele nei whataltalonga pele mana whai atu. A iei nisi mea e mātito talanoa me le whonga ia Apulu. Ia, o lona winga o mea lelei. Ele a tonu ele se taunu toi o i se mea tau mawhai e whaaleanga ises. Ai mole manuia lau tele o Samoa e ala i lana nupi wha. Ia o lau whapai atu lea, lo whagia lea tua, ia molo so i fuala lea Apulu. Ia manuia tele ia tatou au whawhonga le lea asu. Toi whilo ai foi se teimi o lolu mana, ma le whaalo lava. Ma lo whawtai lau sunga pali, whawtai wa mo le whaavno ino lau teimi, il nei aso o ta wai ala na o leo a whilo ai fwil nei aso. Fwoli ngatu e whai i whawho atu al ta whai sina lolo wao le tau. Ia tālu sia le whai ngol nei tau sanga, il soifu o lau sunga i taitai atu le whai ngol nei tau sanga, ia au li atu le kirisimasi ma le tau sanga fau. Me se voi whaafonga anga i sia tātou wa tunu, i ampa anga po il ta polo kalame, po i Samoa nei, po atunu i whafo, ai whaafitai tele mo le whaavno ino o lau tei. Ia, le whaafonga anga ma le mai moanga Samoa, ia o le whaamala manga na, tāra sia ua o se whaamatalanga, le whaamala malama ina i nisi o mta upu tā ua pe on Samoa, i le sunga e Papalii Panoa Tavita Moala, o le Taitaifono, o le Komiti o lo whaafoina, ia le whaaputu ngā tupe, mo le lumana i manuia o tangata Samoa le nupi wha. Ia, tāla sia tātou tue, whelo e fwoi steimi la tamai ala teimi nei, ia whaasau fua ia, lau whaafonga anga ma lau mai mo anga Samoa, tau whaasau fua.